السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم شروع به دعوت کرد و اهل و عیال خود را در یک خانه جمع کرد و آنها را میخواست دعوت به اسلام کند، ولی عمکش ابو لهب از جایش خیست و گفت: ای محمد، اگر بار دیگر میخواهی به دین خود ما را دعوت کنی، دعوت نکن، گوش نمیکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم دید که دیگر جای سخن کردن نیست و کمی شیشتن و هر کسی به خانه خود رفت. بار دیگر رسول خدا خویشاوندان خود را به خانه خود دعوت کرد بجز ابو لهب. ابو لهب را دعوت نکرد. وقتی خوراک را خوردند، رسول خدا هر فردی که از خویشاوندانش در خانه حاضر بودند یک تا به دین اسلام دعوت میکرد و میگفت هر کسی خودش را از عذاب الله نجات بدهد، من شما را نجات دادن نمیتوانم. رسول الله صلی الله علیه و سلم مردم مکه را هم دعوت میکرد، اما پنهانی. اکثر مردمی که به دین اسلام مشرف میشدند فقیران بودند و مسکین ها بودند. فقیران و مسکینان مسلمان میشدند. از کسانی که مسلمان شدند یاسر و همسرش سمیه با پسرشان حمار. ضعیف بودند، فقیر بودند. خباب ابن الارد، بلال، صهیب، عامر ابن فهیره، عبدالله ابن مسعود و دیگران. بعضی از اینها غلام بودند و اکثریت اینها بیچارگان بودند. ابوبکر رضی الله عنه میخواست دعوت کند و به نزد کعبه رفت و در نزد کعبه قرآن را با آواز بلند قرائت میکرد. آواز ابوبکر را میشنیدند، به نزدش می آمدند، جمع میشدند، گوش میکردند. قریشی ها دیدند که مردم زیاد در گرد ابوبکر جمع شدند و گوش میکنند. این هم یک دعوت بود از کسانی که قرآن را گوش میکردند، بعضشان هدایت میافتند. به نزد ابوبکر صدیق آمدند و گفتند: ای ابوبکر، این چی کار است تو میکنی؟ ابوبکر گفت: قرآن میخوانم. و از گفتگو بین ابوبکر و قریشی ها بلند رفت. ابوبکر صدیق را چنان زدند که رویش را دیگر شناخته نمیشد. رویش پر از خون شده بود. همچنان عبدالله ابن مسعود هم ضعیف بود، ولی به نزد کعبه رفت و در آنجا با آواز بلند سوره الرحمن را از اولش تلاوت میکرد. قریشی ها دیدند، گفتند: از محمد خلاص شدیم، از ابوبکر خلاص شدیم، اکنون یک شخص ضعیف ناتوان آمده است و این هم دعوت میکند. عبدالله ابن مسعود را چنان زدند که همه جسدش را زخمی کردند، ولی عبدالله ابن مسعود خاموش نمی ایستاد. از جهت عبدالله ابن مسعود را میزدند، از دیگر طرف عبدالله ابن مسعود تلاوت قرآن خود را یعنی سوره الرحمن را دوام میداد تا اینکه سوره الرحمن را کاملا تلاوت کرد. عبدالله ابن مسعود به نزد رسول الله آمد. رسول خدا دید سر و تنه عبدالله زخمی است، پر از خون است. فرمود: ای عبدالله، با خودت چی کردی؟ عبدالله ابن مسعود گفت: ای رسول الله، اگر بخواهی فردا باز سوره الرحمن را با آواز بلند تلاوت میکنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: نه، این کار را نکن. قریشی ها دیدند که روز تا روز طرفدار رسول خدا زیاد می شود، یعنی مسلمانان زیاد می شوند روز تا روز. گفتند: محمد را کی حمایت می کند؟ و به نزد ابو طالب آمدند، یعنی به نزد عمکش، و گفتند: ای ابو طالب، پسر برادرت را خاموش کن، او بسیار ما را تنگ کرده است. یا اینکه خاموشش میکنی یا اینکه او را به ما میسپاری، ما چاره‌اش را میبینیم.
абу толиб гуфт на, муҳаммад писари бародарам аст, ҳеҷ касе ба ӯ зарар намерасонад. ва расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалламро абу толиб ҳимоят мекард ва расули худо ҳам даъвати худро давом медод. қурайшиҳо диданд ки расули худо даъвати худро ошкоро мекунад, яъне ҳимоятгар дорад ва мусалмонон ҳам рӯз то рӯз зиёд мешаванд. бори дигар ба назди абу толиб омаданд ва гуфтанд: сабри мо тамом шуд, ай абу толиб, муҳаммад гузаштагони моро иҳонат мекунад. яъне ин бутҳое ки мо васила талаб мекунем аз инҳоро ҳеҷ мешуморад. писари бародаратро хомӯш бисоз. абу толиб дид ки ин бор қурайшиҳо бисёр боғазаб ҳастанд, тарсид ки ҷанге мешавад дар байнашон. абу толиб хешовандони худро ҷамъ кард ва дар байнашон расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам ҳам ҳузур дошт. абу толиб гуфт: ай муҳаммад, мебинӣ ки қурайшиҳо аз ту шикоят мекунанд. мо мехоҳем ин мушкилиро ҳал кунем. агар ту хомӯш нашавӣ, қурайшиҳо фитнае мекунанд ва дар байни аҳли қурайш, аҳли Макка ҷанги бузурге мешавад. расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам бисёр сухани бузурге фармуд. расулуллоҳ фармуд: ай амак, агар офтобро дар дасти ростам гузоранд ва моҳтобро дар дасти чапам гузоранд ки ман даъвати худро яъне бас кунам, ин корро ман ҳаргиз намекунам. даъвати худро давом медиҳам, то вақте ки зинда ҳастам даъват мекунам. абу толиб аз суханони расули худо саллаллоҳу алайҳи васаллам фаҳмид ки ӯ дар роҳи худ устувор аст, яъне ӯ кори худро давом медиҳад. абу толиб гуфт: ба худо қасам, ман ва хешу табори туро ҳимоят мекунем. чӣ коре ки мекунӣ бикун. расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам дид ки хешу табораш аз ӯ дифоъ мекунанд. даъвати худро дучанд кард, яъне боз ошкоро аҳли Маккаро ва касоне ки ба зиёрати ба ҳаҷ меомаданд онҳоро даъват мекард. аз хешу таборони расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам аксарияташ бутпараст буданд, аммо онҳо гуфтанд: ҳарчанде ки худоёни моро пас мезанӣ, иҳонат мекунӣ, мо аз ту дифоъ мекунем. назди абу толиб омаданд, мехостанд маслиҳате кунанд. маслиҳати қурайшиҳо бисёр аҷиб буд. қурайшиҳо як ҷавони зираку зеборо бо худ оварда буданд, номаш Аммора ибнулвалид аст. ва ба абу толиб гуфтанд: ай абу толиб, мо маслиҳате дорем бо ту. ин ҷавонро бигир, бароят писарат мешавад ва муҳаммадро ба мо биспор, яъне ин ҷавонро ба ҷои муҳаммад бигир, муҳаммадро барои мо биспор ва ҳамаи мушкилӣ тамом мешавад. абу толиб гуфт: шумо мардуми аҷиб ҳастед. писаратонро ман мегирам, бузург мекунам, тарбият мекунам, писарамро аз ман мегиред ва ӯро мекушед. ин чӣ қисм маслиҳат аст? розӣ нашуд. қурайшиҳо аз хонаи абу толиб баромаданд ва ба доруннадва рафтанд, яъне ба хонае ки маслиҳат мешуд. дар он ҷо ҷамъ шуданд, гуфтанд: роҳи ҳал чист? яке аз онҳо гуфт: мо бояд бо муҳаммад мустақим сухан кунем, шояд роҳи ҳал пайдо шавад. гуфтанд: кӣ бо муҳаммад сухан мекунад? барои мо шахсе лозим аст ки зирак бошад, шоир бошад. ва аз байнашон Валид ибнул Муғираро интихоб карданд. валидро ба назди расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам фиристоданд. расули худо дар назди Каъба нишаста буд. валид ба назди расули худо омад ва гуфт: ай муҳаммад, ин чӣ қисм сухан аст? чӣ дин аст? байни мо тафриқа кардаӣ, байни падару писар тафриқа кардаӣ, ҷудогӣ кардаӣ.
ҳар рӯз худоёни моро дашном медиҳӣ, иҳонат мекунӣ. агар ту бемор бошӣ, беҳтарин табибонро барои илоҷат биёрем. агар сарвату мол мехоҳӣ, молу сарватро бароят ҷамъ кунем, ки аз ҳамаи мо ту босарват шавӣ. расули худо гӯш мекард, сухан намекард. агар мартаба мехоҳӣ, туро бузурги Макка мекунем. яъне қурайшиҳо тайёр буданд, ки ҳар чизе ки бошад медиҳему Муҳаммад дигар даъват накунад. ва расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам суханони Муғираро гӯш кард, яъне Валидро гӯш кард. вақте ки Валид суханони худро тамом кард, расули худо фармуд: суханони ту тамом шуд? Валид гуфт: бале. расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам фармуд: акнун манро гӯш кун чӣ мегӯям. расули худо сураи Фуссилатро хонд. бисмиллаҳи рраҳмани рраҳим. ҳамим танзилун минар рраҳмани рраҳим. китабун фуссилат аятуху қуръанан арабиян лиқавмин яъламун баширан ва назира фаърада аксаруҳум фаҳум ла ясмаъун. то ки ба ояти 13 расид. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. پس اگر آنها روی گردانند بگو ای محمد، من شما را صاعقه همانند صاعقه عاد و ثمود بیم میدهم. یعنی همون عذابی که عاد و ثمود را الله متعال گرفتار کرد، همون عذاب را برای شما یعنی بیم میدهم. ولی سخت ترسید، خیست از جایش و دستش را به دهان رسول خدا گذاشت، پوشاند و گفت: تو را به خدا قسم، التماس دوام نده، التماس دیگر نخوان. و پس در جایش نشست. رسول الله صلی الله علیه و سلم دوام داد و آیت را خواند تا اینکه به آیت سجده رسید و سجده کرد. وقتی که از سجده خیست، رسول خدا فرمود: همین جواب شما است. و هیچ سخنی زیادی نکرد، فقط قرآن را خواند و تمام. یعنی گفتگو بین مغیره و رسول الله بین ولید و رسول الله صلی الله علیه و سلم با خواندن قرآن تمام شد. ولید از نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم خیست و به نزد قریشی ها رفت. قریشی ها در دارالندوه او را انتظار بودند. وقتی که ولید به دارالندوه در آمد، قریشی ها نگاه کردند که روی ولید دیگر شده است. یعنی رویش بسیار تغییر یافته است، ترسیده است، در حیرت است. آنها گفتند: ولید با تو چیزی شده است؟ چرا رویت دیگر شده است؟ با تو چی شد؟ ولید گفت: به خدا قسم سخنی شنیدم که مثلش هیچ وقتی نشنیده بودم. و قرآن را وصف کرد و گفت: ان له لحلاوه. با شنیدنش روحت آرام می شود، فارم است. و ان علیه لطلاوه. بسیار سخنی برا و نغمه مقبول دارد. و ان اعلاه لمثمر و اسفله لمغدق. قرآن مثل درخت بزرگی است که شاخهایش پر از میوه است، ریشه‌اش مستحکم است. و انه لیعلی ولا یعلی علیه. قرآن همه وقت پیروز می شود و بر او هیچ کس و هیچ چیزی برتری نمی یابد. قریشی ها سخن ولید را شنیدن، گفتند: ای ولید، آیا کافر شده ای؟ یعنی از دین اجدادت روی گرداندی، به محمد ایمان آوردی؟ ولید گفت: نه، لکن مثل قرآن هیچ سخنی را نشنیده بودم. قریشی ها گفتند: شعر است. ولید گفت: به خدا قسم از بین شما هیچ کسی مثل من شاعر نیست. من زبان عرب را خوب میدانم.
ин шеър нест. қурайшиҳо гуфтанд пас ҷоду аст. валид гуфт ман ҷодугаронро хуб мешиносам, ҷоду нест. қурайшиҳо гуфтанд пас девона аст. валид гуфт девона инчунин суханро намекунад, ӯ девона нест. қурайшиҳо гуфтанд пас чӣ бигӯем? валид гуфт манро итоат мекунед агар ман сухан кунам? қурайшиҳо гуфтанд бале. валид гуфт ду роҳ дорем. якум ки муҳаммадро итоат мекунем, агар суханонаш ҳақ барояд ва дар байни мардум яъне машҳур шавад, қадру мартабаи шумо баланд мешавад. қурайшиҳо гуфтанд ай валид, туро муҳаммад ҷоду кардааст, мо дини аҷдоди худро тарк намекунем. валид гуфт ин тавр бошад, дуввум ин ки муҳаммадро ғараз нагиред, бигузоред бо мардум сухан кунад. агар арабҳо муҳаммадро гӯш кунанд ва итоат кунанд, барои шумо фоида мешавад. муҳаммад қурайшӣ аст ва агар муҳаммадро куштанд, чизе ки шумо мехоҳед ҳамон мешавад ва шумо халос мешавед. қурайшиҳо гуфтанд на, ба худо қасам, ӯро намегузорем сухан кунад. валид дид ки ба ҳарду суханонаш розӣ нестанд. гуфт пас бигӯяд ҷодугар аст. яъне аз молу мулку мартабаи худ тарсид. ҳақиқатро шунида буд, дида буд, вале тарсид ки агар ҳақиқатро бигӯяд ва мусалмон шавад, ҷоҳу маконаш аз дасташ меравад. аллоҳи мутаол дар бораи валид оётеро нозил кард. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذرني ومن خلقت وحيدا. ای پیامبر، مرا با کسی که او را تنها آفریدم واگذار. و جعلت له مالا ممدودا، و همانی که مال و فراوان برایش قرار دادم. و بنین شهودا، و فرزندانی که همیشه در خدمت او هستند. و مهدت له تمهیدا، و همه وسایل و امکانات زندگی را برایش مهیا کردم، یعنی در اختیار او گذاشتم. ثم یطمع ان ازید، باز هم او میخواهد برایش بدهم. کلا انه کان لآیاتنا عنیدا، هرگز چنین نخواهد شد، بیگمان اون نسبت به آیات ما دشمنی دارد. سأرهقه صعودا، بزودی او را به مشقت و سختی میاندازم. انه فکر و قدر، زیرا که او برای مبارزه با قرآن اندیشه و اندازه و محاسبه کرد. فقتل کیف قدر، پس مرگ به او باد چگونه اندازه و محاسبه کرد. ثم قتل کیف قدر، باز هم مرگ بر او باد چگونه اندازه و محاسبه کرد. ثم نظر، سپس نگاه کرد. ثم عبس و بصر، آنگاه چهره در هم کشیده و روی ترش کرد. ثم ادبر و استکبر، سپس به حق روی گردان و تکبر ورزید. فقال این هذا الا سحر یؤثر، آنگاه گفت این قرآن چیزی جز جادویی که از دیگران آموخته شده نیست. این هذا الا قول البشر، و این چیزی جز گفت انسان نیست. سأصلیه سقر، بزودی او را به جهنم در خواهم آورد. یعنی الله متعال ولید را به عذاب سخت وعده داد، برای اینکه ولید ابن المغیره حقیقت را شنید، فهمید، اما برای اینکه ملک و مقام و مرتبهش از بین قریش ها می رود، روی گردان و گفت قرآن جادو است، یعنی سخن انسان است. انشاءالله تعالی دوام قصه را در نوار بعدی یک جای می شنویم. کسانی که در کانال ما بار یکم هستید، ابونه شوید، نوار را برای رفیقان و دوستان خود روان کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.